megalayapost.news. Ki kendai ngot ki gertong MDC naga parti NPP UDP berkertong Shimet mendagsi kila pendap ya jingtap kerteng naga benda banyak aireng hak election MDC syaga yang dorbar tawan ka Khas Autonomous District Council nagi santli konstituensi ki badan hagari bahai distrik naga yang ka parti United Democratic Party ki kertong ki belada bantap kerteng mendagsi ki kentop yuba AD G Kharbani kertong ka UDP na Omsning uba Li Bare kertong ka UDP na Jirang ba Balajiat Rani kertong UDP na Nongpo ka Kong Napi Shisha Marwin ka kertong UDP na Umroi Berba James Liang kertong UDP na Mahoti konstituensi. Ki kertong ke NPP pat ki belada bantap kerteng mentang sengi ki kentup yuba Sustenance Sotun NPP na Jirang ke kong Rona Kimdait kertong NPP na Nongpo baka kong Magdalene S Maulang ke kertong NPP na Umsning konstituensi. Uwai pat kertong Shimet ubanyakun akan election MDC arjar pesan dari ba George Bilingdo MLA Barim ke Umroi bat bayakun kum kertong Shimet hakalama ke Umroi Democratic Front UDF. Nung Shong jogum sing konstitusi ubet yang banjir kum tau MDC. Oh kini kali kam kambishu to kam kaba ngidang mi mentamen ni haka syakri pai pa ni juno na tapor skapo. Ka e gejing trai juni tapor gino iki imlang salang sibun ki kam ni tungho abade bat ka judgment rio. Kam ko sing konstitusi ke bangi juma na tapor skapo kum bangidang trai ka kam imlang salang. Lada ka berita ka pai ba ki jiet yang kam ko bokongsan ka marti ke bangi juong. Abang ini cek beliau kong santai tadi ke district council. Abang ini semua ko district council kumnu bante lakam ya kata ya kita ki riti dustur kejungi. Kumnu bante lakam ya kata ka bangin tip ya kata ka identity jungi. Kumba baru ngin ongmo ladang ikren kumnu ru ki district council jadi kita ke banta kaban itu ya ka judge menteri jungi. Ni jukren nak kapor syakapor kaban yada ya khandau siap dan baneda ikut Islam kam dikerti dosto kathang mengibu kum ke parti apa kejiran konstitusi jadi bangin high mat sya kajing ba kinong rap kila mat orok syakatu jiran konstitusi being one of the kadai gawai naki konstitusi kaba buntam ki nong rap de khamtam ya ka export potential jonka but financial aid bakayo na ko central but state scheme ni ko akan terbanyak ni gitu atat je haju ko port jirang konstitusi kadai konstitusi kepada border konstitusi jonka di Meghalaya de lingba ki kernet balai na konstitusi jonka di India ni ko akan penpancu ya ka an 6 schedule hamtam ko ka jalan Meghalaya ke dunia dongka Longpo konstituensi ku sitting MDC akan ketiru nga yang biang biak bangan yo abanteng ya kajing syakri kumu MDC hapo district council but ladangan poi hau thong jong jing job ngadon ka jing terang aga bakawi kamat ka bangadang sateng adu mentah ka bangila persang akan ketem ngobla depru ndengim pat semala ban pun ulong berkata kalong ba kari boy district jongi nyitip baki babun ki jaka ki dei kiri rai Andai ke basngo pala kalong bah district council ompat don watang ka weiru karai ka bala codify ya kirukom sensar khadar ten rai jongi hapo kari rai ke jongi ban ngi kmilenci bala da upaj ba un ai ka jingkersan ka bapura gane gede gamat ka bakongsan bakum kari rai ke jongi ngi dei ban yo ban codify ya ki ain ki bapaka hapo district council kenang bala syali sini kanom don ka jing sya elam bakla hakarukom sensar khadari rai ke jongi Katong kebening pang kebangahi ngakwa menta kadai bangin penek bangin pensa yaki reti ke dustur ke kendau ke siap ke sensyar ke kadar bat ngin penkhan syushu yaki an hapo ke yeng dorbar tau an he district council bangadon ke jingkerman kum away ke khon samna ke ban aireng persya ya kita ke bapiong ki senior politician ki senior leaders hendai nga kum khon samna kum kereu kentai ke bamarwe ngadon ke jingkerman bangin job ya kani ke election pada ke syang happy gipat ba syano pinjit bat yano habanga ke kon samla nga kereu kentai ngami ngi ki kentai shibut shibor ni mi menta ban ya kon persya ya ikhat arbor ngadon ke jingkerman ba ngin job menta ke kenti ba ke umroi sasisin ke bom kan sawa bat kalama kan kawe nang the Oh, kejikarmen kejonga kali latih kena hingin wan biak saisian kini kenti ke pemerintah. Marba kipat ba higi bakwa kini ka
yang asal sisin bangan mi biang namar balai kajing mi biang jonga asal sisin kadau kolong ba hakini kitem ki balai ki ba bun ki mat ki jing la kide hakinu kinu ki banta le ki kam jaka puta le kide hakinu kinu ki liang re bun nak liang ga bede bat kini ki blalit kini ki andisi blalit kim sem nadon kanu kacing ba kli nam ta ki ba mat ka baru kade kawai kacing mi biang ka jonga kalong nak banta ka safety jong ki ba hi khamtam jong ka brief nyo trap ki broi ha bede bat kini ki khandau siap ha bede bakarti ka dusur ba ha bede ba sensar khadar namar ngilama ha ki por bengi nang long kum MDC nilai I bagi don hi ani kiwe bor sarkar ki batmu wat ban ke dia ya ka ikhtiar jong kirang basnong tin re hadu mentang I mentan dia keren di kini kimat pi de namar ta sai sin ya ban mi yang sakmat hak be de ban penek bersa ban pen klan su ya ki bor jong ka sik shadu kita kini ba khmat ya bangi angot dena kalian jong kumbu kertong agre ko por kaso ban ai ngo yu play na ko benta ki jingkerku ba la ai lat aku ngelayo ban sekri kumu emily ngelayo ban ai kijing sekri ni baik pajba ngelayo ke service kepa ki pajba ki stotunat ki sobun ban mentaru nak le jonga kumu kertong hakene election MDC andala tep ya ka jing nyobut ka phangi ba mat long ban ini ban pen klan ai gede ba ki dorbasnong ini ban klan gede ki jing gede kima ini ban pen klan ai gede ba kumno ka jing pensa penne ya ki sensar bat kunjuru hak bede bat kumno ban ini ban hawi kila jingda ke kerpang ki ba mengikum kirit pai idon hak ne ka jelang ke jungi la ko benta ka pha kerpang ba ni layo de ngis kem kermen kem bagi pai ba konstitusi ken ai ka jikesan ken ai jikshania hak ne MDC election ke solong saka trek desmu kalian ngejonga apang iyo pan file ke nomination na kajing it kajing shania jong kinong kit kam ki unit ki prepare na kilai tu gimana bersih bagi don as parents body ke NPWF ke NPYF pat kinong keshan jing shnong prepare de kunta na ran kajing kemen ka kra pang iyo pan file ke nomination ko ai ki kiyat snem ya ka bagi ladon ha ka isi bun teli ki bill ki kala long an di kidang don ki pending bill ki barangsa ko mangitip ni dan san ko sa ki himam ki bill ki barangsa belum pending ki kermen ba kita ki ibaro ni dang yo ban penkran mangkat la kat yai ngilaya persyang hi ban wanra le si ki nyopu atli snam ko ba ki baro khat kitip kim shim la yo ban wanra kita ki an ki biskem ki an ki baklan ringit scam ba dai ring ba kan ka kenti ka wat mentang nang yo ban wanra ki an ki baklan ki an ki biskem la ka benta kali ka chat nakalian ka jonga ki pat ba ko umsning constituency gilayo I kila saki tengam don kam ban pensyai halor kita ki penak kli ya ka ba ki wo dong ki wo daw tinggal try ka kam hi kala pen I ndai kam ngam da smo per do kata-kata banganda kawang kti lang syakiwe dikisnong kila yo I kinong shok snong kila saki bar ki kam hi ki kan khamjam banyak kti Meghalaya Post.news